eyokubanza tuiza kusoma kuruga Karukaro rwa 26 kugarukera harwa 61. Okubanza esura eyokubanza Karukaro rwa 26 kugarukera harwa 61. Leka tusome. Ruhanga yagamba ati tukola omuntu okuba nkaitwe omukusana kwaitu balemege enzu ez'omunyanza nebihuruka omwanya n'ente n'ensi yona nebinyakwekura byona ebirikwekura hansi. Ruhanga yahanga omuntu omukusana kwa wenka, omukusana kwa Ruhanga numo yamuhangire akabahanga omukazi n'omusaija. Ruhanga yabaha omugisa, Ruhanga yabagambira ati muzalege mukanye mwijuze ensi mugirye mulemege enzu ez'omunyanza nebihuruka omwanya na byona ebinyino bwomezi ebigendera hansi. Ruhanga yagamba ati dora mbahaire ebinyansi byona ebinyakwana embibo ebiri omunsi yona n'omuti gwona ogurumu ebyana ebyomuti ogwana embibo. Halinywe birabaga ebyokulya na hali ebisoro byona ebya hansi na hali byona ebihuruka omwanya na hali byona ebyekura hansi ebirumu obwomezi. Mbibahaire ebinyansi byona ebibisi okuba ebyokulya nuko kyabe. Kama